Trooper nakaslem jong unong san Hima. Ka Office u Superintendent of Police ka East Khasi Hills, Shillong, ha ka si thoding kalapantip pat ba ka North East India Infrastructure Summit and Exhibition Arhajar Apunriu, ka Bansar Penlong no ha ka Khatsan bat Khanriu Tarik Bnai Jylliew Arhajar Apunriu ha Lariti mau ka Siang, bat ha SRGT Parking Lot Polo Shillong. Na kaliang ketenat pulir kalapantip bahaga ni ke jinggelang lakmi lenti bakinwan yeshim benta ki menteri sorkar pedengkari India ki VIP ki officer he ki nongwan yeshim benta ki nong penmikmar ni ki exhibitors bad ki nong jungok kai na keleng kathan chite la mingi bad na ki weipat ki benta jongkari namar ke jingyat ki kali sorkar hasurok sauli mau kasyang negrim spolo hakini kisngi jongkate ke jingelang Bat ban pentikna ya kejingyat bet jong ke program lakan tu ya ki pat ba ki batmu ban let na sauli mau kasyang negrims bat nong mensong 10 bakin pendon kam deki surok ling ba ka mau pat golf ling lani lang terding penthor kra khnang ban lat na kejing theng kali bat ban pensuk ya kejing penyat kali ban pensuk ru ya kejingyat kali ha ki than polo katna traffic labu ya ki kendon ban pentri kam ha ka khat santri Bnai Jylliew Arhaja Punriu ban omsha ban rung hakithan Lumjingshai yaki kali ki betmu ban letcha forest colony on penya lenti yaki shalaumali polo bat shakman bat omsha ru ban rung ha Lumjingshai junction yaki kali ki betmu ban letcha kithan CRPF henry on penya lenti yaki shalaumali polo bat shakman na kaliang katanat kalakarpat ya baro kinong shongshnong ban ai ka jinge trailang bat ka jinge so thu khnang ban penlong ya kani ka jinge lang bakong san ka bajok